Pemirsa kata wilangan beras stabilisasi pasokan harga pasar SPHP sani kelimbakang ring Bali kauningin ageng. Kantos ring tengahing September kauningin tambis sampun memargi ulung dase 5% saking anceng nyane. Menurut Asisten Manajer Pelayanan Publik Bulog Bali Dewa Ayu Widyastuti, ancang panglimbakan beras SPHP Ring Bali kantos panguntat warsani mangkin langkungan dase yutan kilogram. Anutin data saking Bulog wilayah Bali, kata wilangan beras SPHP saking Januari kantos tengahing September kantos langkungan kutus yutan kilogram, inggian ring Januari warsani mangkin beras SPHP sani kalimbakang kantos sama sekalian kilogram, Februari ayutan kilogram, Maret 900 talian kilogram, April 800 talian kilogram, Mei 900 talian kilogram, miwah Juni langkungan 300 talian kilogram. Raris ring Juli nincap malih langkungan ayute 500 talian kilogram, Agustus langkungan ayute penyatakan kilogram, miwah kantos ring tengahing September beras SPHP sani kalimbakang kantos 300 tali kilogram. Kawohen beras SPHP puniki dados pilihan masyarakat ritat kale pengarga beras mal. Duaning rauhe mangkin sampun nyansan tedun nanging pengarsan beras SPHP kantun ageng. Binannya nih harga beras SPHP sareng harga beras komersil ring pasaran kekantanang ageng. Harga eceran tertinggi HIT beras SPHP roras tali Rp500 a kilogram untuk kemasan 5 kilogram. Selanturnya nih beras komersil 15 tali rupiah kilogram untuk soroh beras medium utawi lokal miwah 16 tali rupiah a kilogram untuk soroh premium. Panglimbakan beras SPHP puniki rajak memargi napi malih nampek ring pengrauh rahinan jakat sekali kuningan. Tetujuannya nih untuk nambahin panincapan harga beras ring pasaran. Widyastuti Bisnis Bali Nguningayang.